Mongameli egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu kanye nabafundisi bonke ikhabhinethi yakhe yonke ngize kumama egameni lika Kristu Jesu waseNazaretha kanye nekhabhinethi yakhe omama obaba abasha uSunday school kwelihle igama lenkosi yethu Jesu Kristu amen amen bangcwele amen amen hey bazalwane inhliziyo yami igcwele ukujabula inhliziyo yami iyagubhazela bazalwane khona esacule leli gama lithi kanye nawe hey mawuhamba kanye naye simthanda ngoba futhi akugcinanga ukuthi sihambe kanye naye uyangena ngaphakathi kwethu bese kuba uyena obusayo ngoba ngesinye isikhathi umuntu uma uhamba naye kuyenzeka sale endleleni ungamboni ukuthi usesele wena uqhubekele phambili mawuthi uyahamba uyabheka emuva usesele kepha inkosi yethu siyabonga ukuthi ingena ngaphakathi kwethu uthi uhlala nathi adle nathi bazalwane uyinkosi nomsindisi umambokazi lona othanda uNkulunkulu othembe yena yedwa phezulu zonke izinto ezikhona emhlabeni bazalwane uNkulunkulu ngiyambonga yena owangithola wanginula wangitakula ngiyathanda ukuveza lokho ukuthi wangitakula bazalwane mina ngizalele ensindisweni bengiphila bengicabanga ukuthi ngiyayiphila ngicela ukulungisa bengicabanga ukuthi ngiyayiphila yonke leminyaka benginethemba ukuthi nami mangifake ezulwini kepha ngelinye ilanga uNkulunkulu emuhle baba wangiyekelela baba wami wathi ngoba wena ucabanga sengathi wangiyekelela ngazinga bazalwane ngangena esigodini usathani waona waze kwaba sengathithi bazalwane mina njalo ngisindisiwe ngicela ngicacele lokho ngisindisiwe ngaleso sikhathi bathi ngibhizi kusembusweni kaSathane ngoba ngempela mangabe ukuthi umholi wakho akekho kuNkulunkulu bazalwane uyasikhohlisa amen uyasikhohlisa uyaphakathi esihogweni ukhuleka every day ukhuleka kulento ongayazi ngiyambonga uNkulunkulu ngizonga uNkulunkulu ukuthi wangithanda ngisaphila inyama isahlangene nomphefumulo wangenzela umusa ubaba wethu uyasithanda uhlalisha umama uyasithanda ubaba wethu bazalwane akafuni lutho ngathi ingakho athumela uKristu Jesu wazofa esiphambanweni wafela izono zethu kuze kuthi kungabikho nesodwa isono oyothi ngeke ngithethelele mase ngisenzile bazalwane ngendlela mase ngibona sekumbuleka ukuthi ibandla sikulona how deep kuSathane bazalwane kwakufanele ngabe saphela amandla
wafana besahlala sathi uNkulunkulu ngeke asasithethelela kepha ngoba enomusa ngoba izwi kaNkulunkulu besilifunda lisikhuthaza ukuthi yena unomusa uyakuthethelela noma ngabe uze naluphi uhlobo lwesono bazalane ngila imatsheni namhlanje ngidumisa uJehova ngikhululekile ngizwa ubumnandi enhlizweni yami ngiyazizwela usuku nosuku ubukhulu bakhe nothando lwakhe noma zifika izimo noma ifika ilingo bazalwane ngiyamthanda uNkulunkulu ngoba kazange azasikhohlisa ezweni lakhe washo ukuthi ilingo azizelanga ukuzosiqeda azizelanga ukuzosibulala kepha ziyitebhisi okubalekile ukuthi wena mntwana kaNkulunkulu mangabe uhlangabezana nesilingo ngithanda ukusho ukuthi yazi ukuthi isitebhisi sakho ukunyusela samoya uNkulunkulu wakho vuma-ke wena uhambe uye lapha kisakhona musulibale ukubuka ubudiphu or ubukhulu baleyo nkinga obhekene nayo kepha kubheke yena ngoba uthi asingasusa amehlo ethu kuye uthi usizo lwethu lizovela kuye ngey'khathi zonke bazalwane ngifikelwe yobufakazi bazalwane ngelinye ilanga umoya kaNkulunkulu wabangithatha wangisa ekhaya njengoba ngisho ukuthi ngizala kubazalwane wangisa ekhaya wangavuka wangivusa wangisa enkonzweni bazalwane umbono wangithatha wangisa enkonzweni ngashiya konke abafowethu baneyimoto nani ngabashiya ngalelo langa umoya kaNkulunkulu wathi nje kufanele ngifike ngesikhathi enkonzweni ngingalibali imoto bazalwane ngahamba ngempela mangifika enkonzweni ngifika kusavaliwe vele akafiki umuntu uyazi bazalwane hey uNkulunkulu ngempela unathi akekho ezulwini akekho kude kodwa unathi bazalwane ngathi ngiphambi komnyango ngisaxakile ngathi mina hawu akafiki noyedwa even nabefundisi abakafiki bazalwane wafika ingilosi kaNkulunkulu angazi ukungena angibona ukuthi ngangena kanjani but ngayibona sengiphakathi endlini kaNkulunkulu makusenjalo ngisephakathi kanjalo ngisamangazwe lokho yabe yehla ephethe i-scroll ibhuku bazalwane yabe livula mase singene ngaphakathi yabe imaka mayimaka yaqede lapho yaphuma seyiwenzile wayemsebenzi kusenjalo yaqala indumiso bafike balobefika abazalwane yaqala indumiso mayiqala indumiso bazalwane mina ngendlela esengidumisa ngayo sengidumisa ngalendlela ngoba bazalwane kumnandi ukubona into engabonwa bazalwane ngangijikiza bengibuka uhlanya mina ngidumisa ngathi angikho kubona bazalwane ngoba ngangibona into bazalwane kwakukhona ingilosi kuleli khona kunengilosi kulela khona kunengilosi kulela khona kunengilosi kulela khona bazalwane indumiso engangiyizwa mina ngaphakathi ngoba yini engangibona ukuthi asisodwa ukhona umnikazi wendawo bazalwane sadumisa nalezi ingilosi sadumisa isikhathi kwase kuba isikhathi somnikelo bazalwane zahamba ezendumiso kwabuye ezomnikelo bazalwane kwakubekwa izitshe kubekwa izitshe eziwu-2 lapha ebandleni phezulu kwesitubhu sepulpiti lezi tshe mayibekiwe zibekiwe ziwu-2 zifike lezi ngilosi angithi zehlile zathi ifika enye ingilosi ithathe lesitsha nenye isithathe lesitsha ziyibambe kanje lezi zitsha zime kanje bayayinikela abazalwane bona ngamehlo enyama banikela phansi bathi mina ngiyabuka ngithi uNkulunkulu wami kahle abazalwane bayibona nilento banikele mabeqeda ukunikela uqeda ukubusiswa ingilosi bazalwane bese zithi lethu zibambe zithi ikhe nalenye ikhe ngiyaxolisa abazalwane nalenye ikhe nenye ikhe bazalwane zaqede zanyuka bazalwane lapha ngaba nobufakazi bokuthi mawunikela awunikelela umuntu mawunikela awunikelela umfundisi kepha unikela kuNkulunkulu uqobo lwakhe umnikelo wakhe umntaka baba mangabe usufake la epulpiti embengeni yokunikela yazi ukuthi ufikile uNkulunkulu ngelinye ilanga uzokhulumela ngelinye ilanga uzokhulula samoya so bazalwane bengithanda ukudlulisa lebo bufakazi kudala buhleze enhlizweni yami kepha ngenxa yokuthi uNkulunkulu asiplani ukuthi sizofakaza ini namhlanje uye wavusa ukuthi ngikhuthaze ibandla ukuthi bazalwane umnikelo wakho awunikelela umuntu kepha unikela uNkulunkulu uqobo lwakhe zathatha ingilosi iy'ngceku zikaNkulunkulu zisala nemvithilika ingasho njalo zisala nemvuthu kepha okukhulu
kwakho wena soke sekuthathile uNkulunkulu sesikuthathile ingilosi sayokurepresenta kuNkulunkulu sathi bheka baba bheka abanikelile ngenhliziyo ezivumayo mafunda izwi kaNkulunkulu lapha ku-Exodus 25 lisho njalo verse 2 lithi ngithathela umnikelo kulabo abanhliziyo ezivumayo bazalwane ngikhuthaza ibandla ukuthi mawunikela nikela nje wazi ukuthi anginikelela umuntu unikele wazi ukuthi noma ngabe kokugcina angikunikezanga umuntu ngikunika uNkulunkulu yena wazi ukuthi ngilambile yena wazi ukuthi nginesidingo sale mali amen haleluya amen 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 akhona amandla akhona amandla aboyo ingwe akhona amandla akhona amandla aboyo ingwe asusa susizolo ahlanza inhliziyo akhona amandla akhona amandla lamoyo ingcwele amen Amen. hallelujah Amen. Kwakuthoba okukhulu ngithanda ukubingelela uBamengameli ngibingelele ubaba uZondi okhethekileyo ngibingelele ubashabalala uMvangeli ngibingelele uMamengameli ngibingelele uMamZondi uMamkhokheli ngibingelele ibandla lonke egameni likaKristu Jesu waseNazaretha Amen. ngiyabonga bazalwane uNkulunkulu bakithi akhona amandla kaKristu Jesu waseNazaretha akhona ngempela bazalwane ikakhulukazi kithi omama ngempela umama umshumayelikazi umama uphila uhlala esitshela ukuthi simele ukuthi sikhuleke singabomama kakhulu bazalwane akhona amandla kaNkulunkulu esikhulekela abantwana bethu ukuthi sibacelele ukukholwa singabaceleli ukuthi babe namabhizinisi babe nezimoto nezindlu konke sibacelele ukukholwa egameni likaKristu Jesu waseNazaretha ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane ngibonga umkhuleko uNkulunkulu nami ambusise ngawo nokuncumo bazalwane lapha engihlala eBriziki egameni likaKristu Jesu waseNazaretha abangangazi ngibonga umkhuleko ka24 o'clock bazalwane mina nginengilosi yami kamoya engcwele engisizayo ukuthi ngivuke ngoba ifoni yami ayikusiyo lena engangenzele ukuthi ngivuke engangenzeli i-alarm kodwa ngivuswa umoya ingcwele ngiyambonga uNkulunkulu engimkhonzayo bazalwane ngekhathi zonke ngiyavuka ngikhuleke ngiyawubonga lo mkhuleko bazalwane ngiyakhuleka nami ngikhulekele bonke abangakholwa kakhulukazi ngibacelela ukukholwa egameni likaKristu Jesu waseNazaretha qala ngikhulekele nomndeni wami ngikhulekele nabantwana bami ngiyambonga uKristu Jesu waseNazaretha ngibonga umusa wakhe ngekhathi zonke bomama asihlaleni uNkulunkulu simkhoze simbonge simphakamise simdumise sikhuleke egameni lenkosi siyothola umvuzo noma ungakhuleka ukhulekela isimo osicelayo kuba uNkulunkulu ubone kungenzeki ungayeki uphikelele uNkulunkulu yokuphendula ngelanga ngiyabonga bazalwane amen Wanyiphakamisa 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 amen Jesu Kristu inkosi amen ngibingelela baMongameli ngibingelela uMamongameli egameni kaJesu Kristu waseNazaretha ngibingelela uMamkhokheli kabinete yonke nabomama abamfundisi nabavangeli bonke egameni lihle lomfelethi Jesu Kristu ngibingelele nabantwana bonke nabasha egameni kaJesu Kristu waseNazaretha amen amen ngibonga uNkulunkulu ukuthi ungenzi umntwana
ngithobeke ngoba uthi bazithoba abantu bami ababizwa ngegama lami. Kwabanjalo empilweni yami ngithi ngiyamazi uNkulunkulu kodwa kwafika lapho kufanele ngithobe khona. Ngendlela emangasayo ngoba ngitshela ukuthi ngiyamazi uNkulunkulu nangifakaza ngishumayela kodwa ngiphakeme ngendlela emangasayo kodwa yena uNkulunkulu wangithobisa. Ngiyabonga uNkulunkulu. Nami bengimusha ngithi angifuni umshado angifuni uzongiphazamisa. Ngishumayele ngihamba yonke indawo ngithi ngiyashumayela ngiyamazi uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu wangithobisa ukuthi ngene emshadweni. Ngumama halosisiwe. Ngiyamthanda uNkulunkulu. Amen. Ngiyamthanda uNkulunkulu muhle kakhulu empilweni yami. Ebusheni bami wahamba nami. Cabanga nje umuntu ongangani sengaka kodwa bengazi ukuthi uNkulunkulu uhamba kanye nawe uma wena uzithoba ungaziphakamisi futhi uyakukhetha njengoba basho kuJeremiya ukuthi ngakwazi usasehlwili esisusikalina wakho ngakukhetha ngaba nenhloso enhle. Ngithanda kusho ukuthi uNkulunkulu wangiphulukisa abantu bakhaya bangakholwa zikhona izangoma kukhona yonke into ekhaya kodwa wangikhetha ngoba benganenhloso enhle ngempilo yami. Nginesipho sokuqhozuka sokuwa noma kuphi nasesikoleni sengafuna ukufunda nje. Ngiyasho ukuthi bantu abasha uNkulunkulu yangigcina umuntu omusha wagcina mina nawe uzoqina ngoba ukwenzile empilweni yami. Ngiye ngisho ukuthi wasasho uMambila uNkulunkulu amsebenzisile ukuthi ke funani icala umbuso kaNkulunkulu. Singafuni yena singafuni ukwenza umsebenzi wakhe kodwa singamazi yena futhi singazi ukuthi sibhaliwe yini encwadini yokuphila. Kungakhweza kakhulu sifikelelane ukungena ngesando lincane ngoba lincane bazalwana awuzongena ngenkani awuzongena ngomona ngokuziphakamisa kwakho. Lincane lesango alingeni ngisho nomona. Yabonga uNkulunkulu. Amen. Ngomona nami ngiziphakamisile ngitshela ukuthi ngiyamazi uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu wangithoba ngoba bengihlala nabamhali ukuthi yena awukafinyeleli entandweni yami. Ngiyabonga uNkulunkulu ufika la ekhaya ngihlambuluke ngitshele ukuthi yazini mina ngiyamazi uNkulunkulu kodwa ethe manje nomngameli ngihlambuluka ngoba iBhayibheli lithi ofihla iziphambi akayikusindisa kodwa ozimali azishiye. Ngakushiya lokuzikhukhumeza ke ngakushiya khona lekhaya ukuthi ngihlambuluke ukuthi uNkulunkulu akanandaba nomuntu ophakeme ngoba uthi uma uphakamile is lead you to uyowa. Manje ungakho kufanele uthobe. Ngathobeka bazalwana ngaba umntwana la ekhaya. Abazali bandlule emhlabeni kodwa ngithola abazali la ekhaya ngathola abafowethu nabadadewethu. uNkulunkulu wangenza kahle namhlanje uma ngikhala ngiyazi ukuthi ngikhalela kubani ngoba bengizizulela nje ngishumayela noma kuphi nje kodwa ngiyabonga uNkulunkulu naphansi kwako konke lokho azange ngize ngihlasele ukuthi mhlawumbe ngive intshwe okanye ngibe engozini. Konke lokho uNkulunkulu wangiphephisa kuko konke. Amen. Namhlanje sasuNkulunkulu ngakho bazalwana ngithanda kusho ukuthi uNkulunkulu uyakuhlenga akuphe ipulpiti la ukhona. Ngisesikolweni esikhathini esiningi uma ngifika ekseni ngenza ukuthi ngifike ekseni bazalwana. Ngayibona ukuthi indaba ukufika late ushilo mama asashumela ekseni. Athi kuyisona. Ngafika ekseni esikoleni ngayitshela ukuthi yazi ngizofika ekseni ungabikho umuntu ofikayo ngifike ngithandaze nje ngithandaze sonke lesikole ngithandaze yonke indawo ngithandaze iklasi yami nalabantwana bafika sengosino khona abantwana bafika ngama-transport ekseni uthola ukuthi akukabi nomuntu obagadayo. Mase babona imoto bathi bathi nangu mem uthola emnyango ngivule ipulpiti lapho eklasini ngivuleka kanye nabo kulekela abazali babo ngikulekele yazini na bonke nje ngikulekele nabangasebenzi nabalambile nje sebayazi namanye balibazana ngaphandle basho ukuthi mem lona ngikhahlele ngithi unomona simkhulekele sikuze ngegama likaJesu. Amen. Manje ke sebayazi lokho yonke into mabareport angisazi ngokushaya kanti thanda uyazi ngokushaya but manje bathi mama asikhuleke ukuthi lona unomona. Ngalokho bazalwana bafinyela nasekhaya ngebona mabafika ekhaya basho mama yakhulekisa umama ukhuleke awusathana yawahlasa ngempela. Baphuka abantwana bami washayisa omunye waphuka isandla. Ngamangala ngathi kanti kwenze njani uNkulunkulu mina ngone kuphi mina makwenzekala enye into maqondana nalento enyikhulekelayo ngibheka mina ukuthi Nkosi ngone kuphi. Bese ngiyalungisa ngithi uNkulunkulu ngicela ukuthi ngithobeke anti kuzokhula bamhali wangena esibhedlele and then waphuma uphumile bazalwana ngiyamthandaza ngoba uNkulunkulu ukuthi noma kunjalo imikhuleko yethu iyayigcina uNkulunkulu. Uma ngimtshela ukuthi ngiyakhuleka esikoleni nabantwana before esibhedlela ngithi yazi uma ngifika esikoleni abantwana bayagcwala iklasi lonke nabafike late before isikolo singena ke ngoba isikolo singena past 7 mina ngifika ngo6
sibacokelele bonke. Manje athi kwenze kahle ipulpit ekahle leyo ukusho ukuthi akukho umuntu ozoxoxa lento onayo ngithi mina angazi kuze kanjani ngoba ngitshela ukuthi ngibekele iclass lami kuphela kodwa ngibona uNkulunkulu angiqinile phezu kwaloko hayi wangihlasela uthisha omkhulu kwaba yiloko ukuthi ngalesikhathi baba agula and then ke athi hayi angeke uye ukubona uzombona nje for 15 minutes uphume nakhona ngoba ngingena ngo1 ngithi mama angeke kwenzeke hayi uyaphakama umina ngambona uself ngathi ha kanti usasekhona uyaphila bazalwane iBhayibheli lithi ke ngife kanye noKristu manje uself nini emsebenzini unanokuvuka uself kumele umthindezele umtshele njengoba ngiyengakanga umuntu omusha ngitshela inyama ukuthi wena ufile kanye noKristu awuzongivukela mina ongitshela ukuthi ngifuna indoda ayibona ngifike kanye noKristu kuphila uKristu ngakini ngase ngifundisa uNkulunkulu kusame 82 lethi singoNkulunkulu ngathi uNkulunkulu angeke aze aphakame ngandlela aphakame ngayo bazothanda kusho ukuthi yengayo ukuthi shemkhulu angihlasele ngazithoba ngathi ngiyaqolisa kungasiyini ngathi ngikhosi ngoba bese ngikhuluma amagama amali ukuthi makuuwe ngiyacabanga nje umama usifazane ngithi cabanga makunguwe ubaba agula bese wena umnaki umbona for 15 minutes ucabanga kanjani ngaze ukuthi angikhuluma kahle ngathi ngiyaqolisa bazamqolisa endleleni emangasayo ukuhle ukuthobeka hayi la enkonzweni kuphela kodwa nasemsela aphila khona kwiphila ngoba igama lakho lizobhalwa encwadini yokuphila alizobhalwa la ebandleni kuphela yebo sizokwazi ukuthi uyafakaza kodwa asilwelene ukuthi siyombona uNkulunkulu bazalwane ngiyamthanda uNkulunkulu ukuthi ungiphe umntwana nanga onesifo sokuphuzuka njengoba ngisho nje ngikhulume nabazali bakhe izolo ngithi yazi mina uNkulunkulu wangcina 18 years cabanga lo mntwana kusasemncane wathi since umkhulekela uyahlaselwa asawazi nokukhuluma uphuke nesandla ngathi yilapho impi ilwa khona ithe ngono starting fasting njengoba sifasta la ekhaya and then ke ngahamba ngenyawo ngisedrobheni ngiwa phakathi endleleni bazalana ngicishe nganyathola amatekisi bangiphakamisa abantwana memu ngiyabona ngazimiliswe yini ngathi ngawa ngalendlela abantwana bawa ngayo kodwa ngiyabonga uNkulunkulu phezulu kwaloko uNkulunkulu angiya amatekisi afika ngapha nangapha ukuthi ngiyenjani edrobheni ngiyakela imoto ngathi ngihamba ngetekisi kodwa ayowa but uNkulunkulu angivikela ngingaboni uNkulunkulu bazalana uyasivikela sisempini asilwele ukuthi siyombona uNkulunkulu singadeli futhi uSathane singalingi sithe siyenze ukuthi adelela amandla kaNkulunkulu ngisakhuluma nama ekseni mhlambuluka athi yena ukuthi isitha siyalwa siyabona ukuthi lo mntana uzophila ngoba la simankala kuza naye lana ngenkozo ye-fasting ithe mangisuka la bazalwana ngithatha kundrobha ekhaya kubo nangu imoto ngashayi yawa ibhampa yonke ngaphambili ngishaya ipavement kanjani ngabona ngathi la isitha and then washo uNkulunkulu wathi uzophila lokho ukhombisa ukuthi khona umphefumulo ozosinda amen ufa imoto umphefumulo ozosinda njengoba indlozi yala ekhaya isho njalo ukuthi kuzofa imoto kodwa sizophila uNkulunkulu amen Dumisa ntate Matekwani le cabinet ya hao. Mama Matekwani dumisa cabinet ya hao. Dumisa bontate, dumisa bomme and the Sunday school. Amen. I don't know where to start. Mama Matekwani ke mone ne ke rata ho shebella YouTube haholo. Amen. Ba dile ka o bona brother Nigma. I won't touch about the this is what I want. You cannot talk about the headings. How get an interesting one? Remember that one who work at Keke. What? Keke is wrong. Yeah, like we go. Like he was only one at Keke. I obey. Hansa Buamo Ubuaka Pilis, that Pilis. This is what I want. Number one, actual accident. Accident was bad. This is what I want. Panabana Baba Saladi poisoning. Bad Havana, Humuru Sumara. Dintho di tsala wa follow
But this is what I want. Amen. I need to see Mama Tekwane. Hi, I've been praying for it, praying and praying. Oh, what are you doing now? Why are you taking your time? We are Orange Farm extension to Akitsville Orange Farm. Azula, Mana Mama, or one of us, whatever one of Razul, I won't have a sitting to the man. One of Kuzela High Pagimara. If I was my joint, some of one of them, I need to see Mama because now I was so sick, sick, like sick. Hi, after my high. Thank you, Jesus. You want to see us? But I'm phoning. How to let everyone, Mamma Taquani, and no Bileno, Mamma never won Garal. And a phone, no Bilen. Who is a Halam Hagino Manana? I know it's because I. Okay, thank you, Mahatua. Thank you, Kukupa. Hey, when Jesus at Silla Linden, Harry. Thursday, if you go on, thank you, Madame. Hi, Kafisha Mori. Everything is ready. Emotion, begging everyone. I also got a husband. You know, see, I didn't tell them. It's later. But before that, how is the pills has you? Okay, I'm not going to eat pills. That's how we want to. How did you get 2 days? It's a little loose. Harabusu kifatswa abo 1 2 ela pile ke batla dijo ha hona le dijo bana ba ka tla o se ya dijo ne ke khorole tsa bone ka khoroletsa ya ja ha ke tsaka go ja ke na metsi le na betha ke no ba amen ha re sotse ke tshole me mate kwa ka re tate modimo I honestly need to see me mate kwa yo a so ka fihla ka tlo since I rebel once Mama, we are tired. Tired is what is that's 60. Hannes no solo tired. Sunday that's the wind that the moody manages on Romando. Don't use this. Hi, I remember the one I rebel once. That day until today, I saw me feel. I can sense it to belong. This story is about you children. That you will marry. You also got your own toy. And that you will marry. I know myself as a violist. I came on the more living. That take care of the you live on like this. Yeah, you were beside you. It's a number like this. Amen. Oh, Puzayo, Bulawa Mawe. Oh, Puzayo, Bulawa Mawe. Oh, Puzayo, Bulawa Mazi. Agomina, Palateka. Oh, Puzayo, Bulawa Mawe. Oh, Puzayo, Bulawa Mazi. Oh, Puzayo, Bulawa Mazi. Agomina, Pagateka. Agomika, 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 Agomika. Amen.
kanjani laphaya ubufakazi bami buyi-one everyday ukuthi ngiyabonga uJesu ngosesi Alice usesi Alice ungibonise lapho uzwa khona amanzi besiwaphuza amanzi la manzi lawa siwaphuza nje siwaphuza so ngizobonga la ekhaya ngempilo yami uNkulunkulu futhi uNkulunkulu ungikhiphe kwenye indawo emnyama mina bengiwaphuza amaphilisi amen ngizowasho negama lawo lamaphilisi ngoba ngingamahloni ngoba namhlanje ngiphilile haleluya ngiphuza amaphilisi we-HIV ngawaqala 2016 qala ukuphuza amaphilisi amen ngithe ilanga sisi Alice wathola la ematsheni wangifonela wathi ngithole ikhaya la wena nawe uzophila khona akuphuza amaphilisi ngathi hawu sisi Alice abantu lamaphilisi mina ngiwaphuzayo awayeki uphuza lamaphilisi until uyongena esigodini awu so mina ngiyowayeka kanjani lamaphilisi sisi Alice wangitshela ayina unokuthi sisi Alice makangitshela izinto ngisuka ngithi sisi Alice nawe ngoba vele sisi Alice ubuya kude nami engifakazela ngalo Jesu angitshela ngalo Jesu ukuthi mntasekhaya ngoJesu uyaphumelela ngoJesu uyazenza izinto ngizenzile izinto ngegama lika Jesu eliphume emlonyeni wakasesi Alice ngivuma mara makangitshela ngithi hayi kuyenzeka kimi bengizitshela ukuthi kwenzeka nje ukuthi kunalabo abakhethiwe ukuthi kwenzeke kubo ukuthi kwenzeka komunye nomunye makamthatha uJesu bengavumi amen bengizitshela ukuthi hayi kunabanikazi wangitshela ukuthi lamaphilisi akaphuzwa ngafika la ekhaya kuyi-fasting ngoba wangidonsa nge-fasting ngathi asambe kune-fasting ilanga lokuqala le-fasting mina ngifikanga la ekhaya ngifastile ngisendlini makusendlini ngafasta Friday Saturday ntambama ubaba wathi wena hayi wena uwiki wena kungcono uqala ukudla ngoba hayi ngeke hayi mina ngihleli lapha esofeni hayi ngamame ngathi vele ngiwiki ngalithatha itiya ngaliphuza hayi waya ngathi ukudla lapha ngahlangana noSpiza umam Angie eRoadport wathi wena awufastanga makathi awufastanga ngathi manje lo umbona kanjani ukuthi awufastanga ngathi ngahamba ngathi ngisho ukuthi le kuyasondwa musi ngempela lo lapho uyakhona bekangakhulumi ngokufasta bekanganabufakazi bokufasta bona nje bebasiphilela ukuthi basho ukuthi hayi thina sidla everyday thina siyathandaza nje kuphela labe bathandaza khona namhlanje ungitshela ukuthi mina ngifastanga ungibona kanjani ukuthi angifastanga athi ngisho ukuthi ngale kuyasebenza ilelo lingizisela ekhaya ukuthi kusho ukuthi kuyasebenza usha angitshela ukuthi angifastanga kuyiqiniso vele oh okay waphinda futhi alisathi phela futhi siyafasta uyangena na ngathi ngiyangena mara this game ngihamba nayo ngoba ngabona ukuthi mangisendlini kuba ngiyenza izinto ezingekho so ngibuye naye ilanga lokuqala angisakhumbuli kahle mangibuya ngoba ngibuye ngeJoburg wangihlangabeza sisi Alice manje umama Tekwane wakhuluma wathi labantu baqala ukufasta basendlini siyazikwazi bani ukuthi badlile bona babuya la bazosiqhuba then bona baqale ngokudla ngathi ukuthi kumele ukuthi ngiqale ukuthi ngibe la ekhaya ngabuya lelo langa leli bengingadlanga waqhubeka ifasting yahamba washumayela ukuthi ngazi wabufakazi ukuthi akudliwa amaphilisi la ekhaya
amaphilisi mina ngidla amaphilisi ukuthi abuye akayeke ngizowenza kanjani mina ukuthi ngingadli amaphilisi ngadla lamaphilisi mina nginomntwana omncane umntanami uzoshiyeka nobani umntanami akadla amaphilisi ubaba wasendlini akadla amaphilisi so umntanami bekanokuthi aye esibhedlela everyday ngaloko ngizokusho ngoba ngasuka ngokukhohlwa everyday behlala esibhedlela sesi-Alice athi hey mina nesibhedlela everyday why ningakhuleki kanti uJesu kuphi mase nihlala nisesibhedlela ngathi manje mina ngenze kanjani ngomntwana make gula kumele phela ngesibhedlela nomntwana okay mina ngizile ngazuza ukuthi akudliwa amaphilisi mara bengidla amaphilisi ngidla amaphilisi saya eholweni ngale ibhasi ngahlangana nobaphoza ngamtshela ukuthi hey mina ngidla amaphilisi wathi la ekhaya kudliwa amaphilisi kumele uwayini angayekanga amaphilisi ngisiloko engakwadli baya nge-fasting lezayo ithi ngitheste nami ngoba makufastwa ngidla amaphilisi why akunanto eyenzakalayo ngayeka amaphilisi since ngayeka lapho ungamtsheli baba ukuthi ngidla amaphilisi ngathenga ngisiloko ngithi ngihamba nayo ukuthi ngibone ukuthi lento ihamba kanjani ngahlala ngihleli maybe 1 month ngamtshelanga ukuthi angidla amaphilisi lokuya ngamtshela ukuthi hey baba mina phela amaphilisi angwadli wathi kimi phela lento mina ngibone kudala isiloko ngithulile ngoba vela ngithi siqale enkuzweni ukuthi akudliwa amaphilisi so kumele uyocheka ukuthi kunjani ngathi angeke ngiyocheka if labanye bayaphila ngokuthi akudliwa amaphilisi ngiyofika le bayongitshela lento ukuthi nami ngisesekule yanto leya and yanto leya izongenza ukuthi ngibuyele futhi emaphilisini ithi ngihlale ngibheke ukuthi isimo sihamba kanjani ngahlala elinilanga kwaqala ukuthi ngiwayisele umzimba wami wonke ngamtshela ubaba ukuthi baba umzimba wami uyangwayisela umzimba wonke uyangwayisela ngicela nasenext ukuthi ngicela ningiwaye lo muntu lo bekangwaye next wathi mara mina ngibona inesi ungayiswa ini kanti yini into ebuhlungu kanje ngathi mara umzimba wami ubuhlungu lapha ngahlala ubaba wathi hamba uthesta ngathi angeke ngiyotesta ngiyoyithola futhi lento engiyifunayo ukuthi ngiyotest so ngokuhamba mina ngiyabonga la ekhaya namhlanje mina maybe ngina 8 months mina isimo sami si right akunanto complaina ngayo ayikho into engicomplaina ngayo emzimbeni wami ngi right ngisebenza ngihamba ngithwele ngithengisa ama-fruits ngihamba ngithwele akunanto engicomplaina ngayo akunalanga ngize ngathi ngihlala phansi ngithi kubuhlungu kuphi or ngigijime etoilet sisi kwaba naloku ngwayisele emzimbeni angaze ngishise lo mzimba ni right nje until today and fresh ngiyabona right emzimbeni elinilanga bengifakazela omnye umlungu ngiyasikhuluma isilungu isingiza mara ngisikhuluma kahle mara ngimfakazelile ngitshela ukuthi ubabakhe ubhuti wakhe une-cancer ngamtshela ukuthi kumele ukuthi abuye nami la ekhaya umlungu ngifakazele office ngithi kumele uhambe nami mina bengidla ngamtshela ngesimo sami ngithi mina bengidla amaphilisi we-HIV mara yimlo ngiphilile and nginamalanga amaningi ngingadli amaphilisi mara ngi-right ngiphilile ngi-right so nobhuti wakho ngisho ukuthi ngalo angathatha Jesu uzophila aphuze igazi kaJesu aye ukuphuza amaphilisi uzophila abantu kuyaphilwa la ngikhona nami ngazo ukuthi abantu bathi hey umuntu bekathi une-HIV khona la ekhaya and then athi hey labantu baqamba amanga laba mara yimi lo nginofakazi ukuthi kuyaphilwa ngegama likaJesu ngiyabonga amen amen amen
Ameni. Uyizulu. Uyizulu. Uyesabeka. Ameni. Ngibingelele uBishop necabinet yakhe. Ngibingelele uMongameli necabinet yakhe. Ngibingelele ibandla lonke neSunday School. Bazalwane omelana uMampenzile osindisiwe. Ngimelana ngizophakamisa uNkulunkulu, ngiphakamisa amandla kaNkulunkulu. Okwenzeke kimi angazi ukuthi ngiphume kanjani, kwenzakalani. Noma ngihlaseleke ngisahlasekeleka manje kodwa ngibonga amandla kaNkulunkulu. Bazalwana ngike ngaba nomngani. Angazi angeke ngisho nokuthi umngani. Bengathi usisi wami. Ngoba besishera yonke into ahlala kami ngamaholidi siyabraya senzani si together. Kwafika isikhathi ukuthi ngimtshele ukuthi mina sengiphile impilo ngithole isonto ngimbekisele so ngendlela ukuthi ngitshintshile ngimukela uJesu so wabuya wathi kimi uyazi ngicela ukuthi uzongitshela ukuthi uthola inyanga uyitholile uzongitshela ngoJesu ngitshela ngabazalwana futhi uyazi ukuthi abazalwana kudala singabafuni yangabi nenkinga kwaba kanjalo kuthe ngelinye ilanga ngikhuleka ngangifasting ukhuleka ngathi ngiguqile bokunamakhandlela elinye lingapha elinye lingapha avutha lamakhandlela athe mawavutha aya ngokucima aya ngathi yampimba amakhandlela khona aenda pha acima ngithe mangiphaphama sokumnyama kodwa ephusheni wathi mayisuka lapho umngani waqala wangivukela and phela lo mngani engikhuluma ngayo umngani wazi yonke impilo yami wangivukela umngani kumanje ungicabanisene nefamily bengibanjela i-meeting noma senza i-fasting la ekhaya ngokune meeting enkulu engibanjele yona ifamily naye umngani phakathi azodestroy impilo yami ifamily yami washintsha lo muntu ungazela yonke into angazi ngimthatha njengomngani ngoba futhi abantu abazali kimi besengiyo yonke nje into kuye bengiyo yonke ifamily yami imasi nangibanjela i-meeting kuthiwa kuzobanjwa leyo meeting ngathandaza uNkulunkulu ngathi ngicela bangayibambi this week ngokuba siyafasta la sonto ngivele ngizophazamiseka ngilibi ngicela ngithandaza ukuthi ngicela bangayibambi this week hayi nangempela kwaba khona ukuthi ayingesibona kuba khona this week ithi asibambeni i-meeting next week bazalwane i-long story ene ngicela ukuthi beni careful ukuba nomngani ongasindiswanga ube wena usindisiwe yebo ngumngani kimi ngoba nami ngingasindiswanga whatever sasiyenza ngangambona wrong no right wabuya waphenduka uphenduka inyoka kimi umngani wami khona manje makaphenduka inyoka ngiya-organizela kuthiwa fanele ngidliwe indlu yami nje intende mangayiqala manje ngashona ilanga ngithe mangisuka kunenye indlu besidayisa eBread uyazi ukuthi indlu ina 4 years ingathengwa ayithengwa ithe noma seyibizwa imali encane ubonayo ukuthi le mali incane lezo bana ngayithenga indlu ayithengwa namhlanje ayithengwa indlu namhlanje kwathi makusuka endlini kwenzeka into engakaze yenzeka kwenzeka nje into engakaze yenzeka kwangena ukuhlupheka nje ngingakwazi ukuthi ngizothini kwangena ukuhlupheka ngasola impuphu mina endlini into engakaze yenzeka ngasola ngasola ini hayi ngathi mangikhuleka ngabukhuleka uNkulunkulu leyangivelela ikaze yangivelela bengingasola ngokunye kodwa ngikaze ngasola impuphu mina endlini hayi kwaba nzima uNkulunkulu wasebenzisa omunye umzalwane khona la ekhaya wamsebenzisa angazi uNkulunkulu usebenza ngenye indlela thina singayi-understand uNkulunkulu uyasibonelela ene asebenzisa umuntu ukuthi kuphile umuntu kwaba khona umzalwane la ekhaya wathi uvuka nento yokuthi ucela umuntu ongenampuphu ongenalutho aziveze ngoba ufuna ukusiza hayi ngayibuza ngathi hayi lo mzalwane lona kwenzakalani ngaqale ngathula ngaphinde futhi ngayifunda la kule yabo mama ngayifunda ngaphinde ngathi hayi mani mase khona manje vela nginampuphu khona manje anginalutho hayi ngiphethe vele umzalwane ngimtshela ukuthi hayi mzalana yimi nginenkinga enjalo ngathi uNkulunkulu uye wamsebenzisa ukuthi akhona ukuthi asize mina ngiyambonga uNkulunkulu ngiyambonga kakhulu ngoba kuthi kunzima always uveza something ukuthi ngizophumelela empilweni ngithe noma sengizwa ukuthi
umzalwane ithi vele umzalwane uMam Alice. uMam Alice wathi uyabasiza wavele wafika ngesikhathi esiright uNkulunkulu amsebenzisa ngesikhathi esiright. Lokho kungifundisile ukuthi nasingabazalwane fanele sicheckane. Fanele sicheckane ngiyafunda lokuthi nasingabazalwane fanele sicheckane. Ngoba ungaphila nomzalwane nantu unenkinga and ungakhona ukuthi umsize. But ngokuthi awunaki angeke uzibone le. Umngane ungizwisa ubuhlungu ngamzonda, ngezwe ubuhlungu ngamzonda ngathola ukuthi nomoya wami asathola ukuphumula. Kuthe ngelinye ilanga ngilele kwaba khona into ukuthi umzondelane umngane. Ngani bathi wena esontweni lakho fanele uthethelele. Wafika leyo nto leyo ukuthi esontweni lakho kwathiwa kuyathethelela. uNkulunkulu uthi thethelela noma ngabe kunjani funda ukuthethelela. Kwathi la ngelandelayo ngaguqa ngathandaza ngathi kuwo konke lokho kwenzekile ngiyamthethelela. Noma ngabe uyaqhubeka yena wenzani kodwa ngiyamthethelela. Bazalana nami ngomunye obekade agula kangaka ukuthi azoyinikele uphe wagula uzinikele ukuthi hayi uNkulunkulu wami yenza into oyibonayo manje. Yewe ngigula ngakhona. Kodwa nje ngiyayibona ingilosi yasematsheni ngoba ayisibukeleli. Abazalwane bayaphuma ngomningi babo bakupha umthandazo. Ngizophakamisa uJesu Kristu amandla akhe. Ngiyambonga kakhulu ngokuthi kuthi kumnyama yena veza ukukhanya. Amen. 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 Bazalwane. Amen. Kidimedisa ntate mokamedi le kabinete ya hae. Amen. Kidimedisa mema mokamedi le kabinete ya hae. Amen. Ke boele ke lebohe bazalwane. Amen. Bazalwane. Haleluya. Amen. Ke ema mona na ke tlo paka boholo ba ntate Modimo. Ke tlo paka mosa wa hae le mohau wa hae. Ke tlo paka lerato la Modimo ho rona. Ke mema Lizzy Madipa ke dula Polokong. Amen. Boholo ba Modimo ha ke bopaka ka bophelo be ke bo phetseng. Ke le ka kena ka hara lenyalong la ka. Ka mora ha ke qeta ho kena lenyalong la ka e se di selemo ho isa dilemong tse 20. Ke ha ke ba le bothata ba ho jwalo ke thokolosi batswadi ba. Amen. Ntshona e etse dilemo tse 23 hoba ke 35 years. 23 years. 23 years ena ha o etsala ntshonana ke la ka arwana le mohatsaka ka hara lelapa la ka a nsiya ka tlung a tsamaya ka baka la hobane ho no so sena le thabo totally ka hara ntlo. Ntate a sa tswa a tsamaya neng ha kgutla e le motho wa motla e se le bothata sa go ba le kateng ba sala le bana ba ka dula le bona ka tlung. E la nna tswela pele ntshona ya etsahala ha e ka ba ya tloa e emisitse ya dula e ntse e robala le nna jwale e se e robala le nna ebile e robala le moradi wa ka. E ne re hoseng ha tsoa kana bo mo ara mama bona ke jwang le nna re bua ntho tshwanang le yena hore ho etsahala eng. Bazalwane ho la tswela pele le hore mohatsa ka o sa ntshile ka tlung ke dula le bana. Ke a sebetsa ebile ke motho a rekisang. Morekisong wa ka ne ke le motho a lehlohonolo haholo. Ha ke rekisa ke na le customer tse ngata. Ntshona ka tsela e leng sebedisa ka teng e la qetela e qetile le business ya ka ne ke rekisa ho so mo ile ho tsamaya ke se ke sa bone hore ke rekisetsa eng. Ke ne ke tshwara tjhelete bazalwane ke ena tjhelete ke e badile tjhelete teng ka ga letsola ka mara ne re ha ke re ke a sheba tjhelete e ne fela ho sena ntho e ke entseng ka tjhelete ena. Ka nako e nngwe ka hara ntlo bazalwane e re ha kgwedi e fedile ke motho a sebetsang ha ke tswa mosebetsing ke re ke kgotsi e be ke sendile tjhelete tsa dikoloto e tla o kenya ka hara dikoloto ke ne ka hara dikoloto ha o papa o ithole o ka hara dikoloto tse re ha kgwedi fela ha o tlameha hore o di patale o bo sa di patale o na le hore o di patale o eketsa tse ding tse fetang tse ile hore o ntsona le tsona ha o dutse ka tlung ha o rekile grocery o nahana hore ke tlo qeta kgwedi ho tla qala ho fele phofo bazalwane ho qala ho fele fishweli ho qala ho fele letswai. Ntona ha ke bua ka yona bazalwane ke re ene se le ntho ene se phela le nna e tshwana le monna wa ka bophelong ba ka e tshwana le monna wa ka baka la hobane monna wa ka o la nsiya e la ha monna a tswa ya ba yona e phethile monna ho nna ne ke sena metswalle ba bazalwane
ha ne ke phela ka rantlo ka ke dutse ha ke tswa ke ya meredisong wa ka go stoka ha ke kgutla ke dutse ka tlung e o hlwisa ka batho le family le bana ba heno ha ona bo tlo utlwanang le bona ba tsamaela hole le wena ha ba o gate e qeta tšhelete gore ha eba o kolota motho o isa le yena o tleng ka dimebukana ha kgwedi fela ha o tshwara tšhelete ha o tlo patala batho ba ba kolotang o tlo ba le se sekoloto se tlo setsa se rena ha o dutse o le bongwe ba go ipotsa gore a na tšhelete e hene ke itshwere ke entseng ka yone ha o go phapotholo ha ona ntho o e entseng ka yone nthona e le nne ya phela le nna dilemo jwalo ska ha ke bala gore ke 23 years bazalwane ho la fihla mo o la re ho nna se ke bona gore jwale ke nehela bophelo bazalwane ho fihla ho nna gore nka ipolaya ke bona bophelo bo mfetohetse bazalwane ke bona lefatshe le mfetohetse ke bona ho sena ntho e lokelang e re le ha ke tsamane ke shatswa ke letswalo ene ha ke tsamaya bazalwane ke bone ka re ke bona motho ka mohara ha ke tswa ka hara ntlo ya ka ke re ke rapetse mara thapelo ne ke rapela ene ka re ha ke tsebe ya ka e fella ka bazalwane ha ke tsamaya strate ne ke shatswa ke letswalo ne ke dula ke na le letswalo le ngotlang ke fotse ke dikoloi hara go bazalwane tsa batla di nchaisa e nngwe ya teng koloi mongwe teng o la batho wa koloi a ema a ngomanya mara la ga ngomanya ke le ka moshela fela bazalwane ne re ha ke fihla mosebetsing batho ba ne re sebetsa le bona le motho ne ke sebetsa le mongaka ne re ha a lwana o na go akana a shauta mara o no tlo thola go motho a yentseng phoso a ile motho a itseng o no sena mohlanga tla omanya batho ba go omanya o na o shebisa bonna o tla omanya nna mara phoso e sa etsiwa ke nna ka hara mosebetsi mohle ne re ha ke fihla ha ka bazalwane ne ke fihla ka pelo e khubedu e re ha ke kena ka hara ntlo ya ka ke bona bophelo bo mfetohetse ke re ha ke dutse e be ka re nka sia ntwena ho la fihla nako e la reng ha o letse bazalwane ka batla ho rekisa ntlo ya ka ke bona hore ha ke sa tla kgona ho dula ka hara ntlo ena ka mokgo ke bonang ho le ka teng e re ha ke kena ka hara ntlo ho le bodutu ho so sena le kganya ho so sena le eng ke le ka qetela se ke tsamaya ke robala metsing ke robala ha bana ba yeso ke robala kae le bana ba ka sa ba sa dule ka hara ntlo ebile ke tsamaya ke ya di-agenting ke lo bua le di-agent hore ke kopa ba mpatele bayara ya ntlo eo ke le ka sokola ha nka ba ka thola bayara ya ntlo ka kgutla hape ka phela ke dula ka hara ntlo e ya ka ha se ke kgutlile hape sa bobedi bazalwane ne re ha e fihla nthonyana e fihla ke ne ke ka mohlele mohlobane ne se ke tseba ke phela le yona le ha e kena ka hara ntlo ne ke itlwa le ha ke dutse bazalwane re nka dula mohlomong le lona tjena na lona ne le sa tlo itlwa nna ne ke itlwa gore nthona ke ena e se le teng e fihlile ha re dutse bona gore ke senyetsa nako sa ka fela gore ke tlo tlogela ke boroko lona le sa bone le dutse tjena nna ke tlo galeya ha ke galeya bazalwane e qetile ka nna mo lebe ke phaphama ke fufuletswe ke metsi e sentse ntho ya e etsang ka nna bazalwane utlwe bohloko haholo ho bosiung bo boholo ha fihla bazalwane hore ke nke bophelo ba ka o ikutlwa hore jwale ha o sana bophelo for nna lefatsheng mona la e ka nka shwa ke le ka tsoa bazalwane ke le bosigo ke robetse le bana ba ka hobane e ne se re ha re kena le bana ba ka ne re kena ka lemati la karashi re fetele ka moreng e one re kene ka moo ne re roba le ka teng ke kharabana le bana ba ka se re tshaba lo kena ka ga di rumutsane se re sa dule ke re le ka ganne bosigo la ha ke phaphama bazalwane ku utlwa ke ile moya wa ka le bohloko ke re ke phelela eng hobane ke phelela mathata o la fihla ntho go ke ipolaye bazalwane ke le ka tsoa ke sia bana ka moreng ka sheba bana ba ka betheng hobane ke robetse le bona betheng e one ka tswa ka ya ka moreng tse ding ka sheba ntho ka le handang ka yona bazalwane ka tloa ka ya ka terasheng bazalwane utlwe ka re nka ipolaya ha nka ba ka le thola le rapa nka ba ka ithola ntho ke ne ke batla go ipolaya ka lona ke le ka qetella bazalwane se ke kgutlile ka tsamaya ka le robala e la ha ke robala e kgutlile hape ka mora ntho eo ya hore ke batla go ipolaya e la ha e fihla o seng ha teng e la ha ke tsoa ke le ka tsoa ke phatsitswe bazalwane ka tsoa ke butiwe moriri hlogong mona moriri wa ka o le siko hlogong e di-line ke le ka bua ke jwetsa bomakhelwane ba ka gore ai ebile ne ke rata go bua ho se sebongile ha ngata nako ngata ke mo jwetsa ke re bona ka jeko e nkutile bona ka jeko nkentseng mme e mphatsitse ke tsamaye ke mosebetsing ha ke kgutla mosebetsing ya ha ke kgutla mosebetsing ba tsona ke sulafallwa ke lelapa la ka se ke sena lerato la lona dijo di sa dule ho sena ntho e dulang ke dikoloto batho kaofela ha ona motho a nratang batho ba nhloile bazalwane bazalwane morekiso se ka ha ne ke rekisa ke etsa tjhelete ho tlala ho kena haka stoko se ne ke tla le sona bana zona ho batho bene re stoka le bona mo sena batho bana ba stoka jalo ka nna ne le ntho mo le engwe ya ka e dula e le pele
mara ela re nthona hore e fihle bophelong ba ka ela senya ntho e nngwe le e nngwe ya fetola bophelo ba ka ka hohle bazalwane. Qetellong ya diqetello ha e bona hore e utlwa hore o tlwaela ho jwetsa batho hore ha eo robala o lora o robetse le motho wa ntate, e tlosa ntho eo ya hore o lore o robetse le motho wa ntate. E tlisa toro ya hore ha o lora o tlo lora ntlo hore o sa tlo e hopolang, ha se o robala le motho wa ntate fela ha o rojwa ke thokolosi bazalwane. O na le toro e tla o tlelang o sa tlo o itseba, o thole o lora o tsamaya mo sa tsebeng kapo o bona dintho tse o sa di tsebeng. Toro ya teng ha o kgutla o phaphama o so sa e hopole ntho e lorileng. Mara ka baka la hoba nthona wa e utlwa ke go so tseba hore e robala le wena, o tlo utlwa ka yona hore nthona e seng robetse e qetile. Hoseng ha o tsoha o le jwalo, mmele o kgathetse, mmele o bohloko, pelo ya hao e bohloko, ke yona nthona. Qetellong ya diqetello ke le ka ema ka maoto e le hore ke bona mme Matekwane ho YouTube. Ela ha ke mo bona ka utlwa mabuang hore thokolosi ile ya tsamaya ela ha e fihla ya go nshile na. Ke le ka ema bazalwane ka tla mona. Ela ha ke fihla mona ke le ka kopana le nna ka mothola ka hlambolo ba ka kena ka mana a bua le nna. O la nkopa a re ke kopa o kgutle o ska ba banka nako o soka o kgutla. E bile o ne di holiday a itse holiday eo e kopa hore e kopane le senombulelo hore ke kgutle ka pele. Bazalwane ha nka ba ka kgutla ke bue nnete, ke le ka dula hae ya ntlisetsa kelello hore ha o ya Orange Farm o dula polokong e le hole tje, ha o sena yona tjhelete ya ho palama, o sokola ho sena dijo ka tlung. Di le siko nnete bazalwane. Ha ne ke gobala le bana ba ka nako mona ka gobala ka hlala ka nako e nngwe e re ha o le tjena nna re thoballa go re ipotsa go tseng ka po mantsi di hatsa tse di dikelana ho tlo etsahala eng. Ke le ka dula bazalwane ka se ka tla o fihlela Sisters Bongile a nkgothatsa e kgutlile hape e se e tswella pele. Ke qadile ka kena thapelong ya 12. Ha ne ke kena thapelong ya 12 bazalwane, e ne e se e tseba hore ka nako eo ya 12 ne ke itlwa ha e kena e tla re titititititi ha e fihla e thola hore thapelong ya 12 o'clock e ne tsamaya ke itlwela e kgutlela morao bazalwane. Ne ke rapela ka 6 o'clock, ke rapela ka 9, ke rapela ka 12. E ne se sa tle ka nako eo ya 12, e ne e emela ka mora 2. After 2 ha re tswa thapelong ya 12 o'clock e ne ba hona e tlotlang ka nako eo. Ka nako nngwe ne ke dula ke bala Bibele ntho ka etsang 20 minutes after thapelo eo. Ne ke dula ke bala Bibele e tlo ntisetsa boroko ba teng ne se ke botseba bazalwane. Ne re la ka tshwara phone kapa ka tshwara Bibele ke re ke a rapela, ne ka re nthona eng ka Bibele nana e ya itlapa kapo ha ke tshwere phone e tlapa phone ena ne ke itlwela ke tlapa ska ha ke itshwere e le tjena. Ha e tloa o tlo itlwa ke re ntho re yao e le ka ratso o wa phapha ke a tseba go se le yona. Ne ke le ka nako mo ke re bazalwane ke tla phaphama ke re ke phaphamisa boroko mara o thole hore e se le teng. Ke tlo kgale ya bazalwane ka mora hore e qete go ba le nna ke a phaphama. Ha ke phaphama bazalwane ke a tjhisa ha ke re ke itsheba ka mona na ke metsi ke yone go ke bona. Mogadi wa ka a tswe le yena ka mane a re mama le nna ke bua tjena na go ntshwana na e le teng ntho e etsahala bosibu. Hao e tla go bana o seng re tswe ke mesebetsi. Bazalwane ke eme tjena ke tlo leboha boholo ba Modimo, ke eme ke thabile bazalwane. Le ke di teng mane ke ne ke na le letswalo, ho na le ntho ntleng ya letswalo hore ha o ye mo tlo bua dintho tse jwalo ke Satane ka ha batho na ana ha o tlo swabela ntho e bua na hore ka be mabetse ke matjhaba a makae Modimo o teng. Ene Modimo o nlokollotse bazalwane ka sa ditlamo tsa Satane tse Satane na iketse ka ga tsona ka sa selekane se ne Satane a se itjwetsitse hore o qetile ka nna ha o sana me ke tla yang teng. Ya ha le go ntse le thathanyana hona jwale bazalwane hobane ho sa di bima tjhelete e qetile. Tjhelete ne ke e etsa ntho ngwe le ngwe ne ke e etsa ha iyo bazalwane. Ke tshwana le motho a qalang fatshe ka bophelo hore ke fihle mona ematjeng. Ke qala ke zama hore ke ne ke patale dikoloto hanyane ntho ngwe le ngwe ke etse hanyane bazalwane. Le ha ka nako mo tsamaya hore ho ba bimanyana mara Modimo o dula a mphile matla ka nako tsohle. Bazalwane bekeng e fitileng ke le ka kopa morapelo wa Labone wa bomme
bomme ba le bangata la bone ke beya taba tsa ka ho etsahala eng. Ba le ba fihla bomme ba tlo rapela bazalwane. Ba rapetse ha ka mane, ba rapetse ba kena dikamora, ba kena ntlo ka kaofela, ba rapela bazalwane. E la ha ba qeta ho tsamaya bosiung ba teng, e la ha re kena ha ke tlo rapela nthwena e le ya hweletsa e le kantle, e sa hweletse e le ka tlung, e le ya hweletsa e le kantle bazalwane. E la ha ke rapela ke le ka utlwa ke hobulwa ke dintja di hobulwa ke dimametse dintja go ke tsena di a e hobula nthwena ya hweletsa ke la ka kena kapeleng ya 12 ke le ba ga tswa thuto go ya nene se tlwaetse go tla ka yona ha e ka ba ya tla bazalwane ke le ka go ba tatilo le letsatsi la pele bazalwane la hore ke robale ka ha ntlo ya ka be ke tsuo hoseng ke sa go jola ke thokologo. Bazalwane ke sa tshwere ke mona ke emi ke thabile ke bua ka lethabo bazalwane. Ha ba tsatsi le latelang la Labohlano ke founetse mme mama ka medi ke mo jwetsa ke rae ke robetse mara nthwena ya ho letsa. Labohlano ke thowetse ke ile mosebetsing bazalwane. Ha ke kgutla ke tswa mosebetsing, ha ke tlo hlaha ka khona ona le ntho e neng kena ka hare ka mona ke etsa mosola tjena o tjho re neng ke metse khoneng bazalwane tsatsing le ke le ka founela mme mama ka medi ka mo jwetsa ka re mama nthwena e nkene ka mona a re ka beile re khutle re tlo rapela ha ha mo ntho e betswe tsamaye a re ha se me tlamehile e dule teng mo a re ke kopa o nghopotse Sontaha ha ke re ke etsa hore re tsamaye re ha ha go lo rapela bazalwane. Sontaha ke le ka lebala ho mo hopotsa ba ka ntse ke le dizinyana ka mona o tlilo la hopola o tlile re tsamaile Sontaha bue ha ka bazalwane. Re fihle ba tle ba rapela ha ka mme Mokamedi le ntate Mokamedi le bazalwane ba fihlile ha lo rapela ha ka e la ba e qetetse thokolosi ka hara ntlo ya ka hara lapa ya ka e qetetse thokolosi bophelong ba ka e qetetse bophelong ba moradi wa ka bazalwane. Ho tloha tsatsing la Sontaha ebile letsatsi la Mantaha ke robetse boroko tsatsi la bobedi bazalwane hoba a ke re ha re qala re ba le mathata bana ba bo rona ba tla re jwetsa hore ha re ye ho semangmang dingakeng e go go ise teng o lo phatsuwa ha ona me ke se iswa le ke tswa Lesotho ke tswa kae ke mathiswa bazalwane. Ha ona ke bala dilemo tse 23 bazalwane ha ona me nkileng ka thola thuso teng ke di entse dintho tsena kaofela re mathisitswe re tshaswa ka di eng re tshaswa ka maloko re etsuwa eng re di etsa dintho tsena kaofela re phatsuwa re etswa ba o jwetsa ha e sa tlatsa ya o qetela e etsetseng bazalwane e la re mme le ba nkisitse teng ke fihla ke foka ke qeta ho foka hona ona tsatsing lona leo ebile ha e emela di-hour ke ha e palama e kitisa hona ke soka ke etsa di-hour tse 2 kapo tse 3 ke a e fihla kore e mpontsha hore le setlhare seo se sebedisang ha se etse niks ha ona mohlang se tlo o thusang ka niks setlhare seo se nkileng o se sebedisa mara lebitso la Jesu la ha le kena ka lapa la ka lethapelo kena ka lapa la ka lethapelo e senang niks e senang metsi e senang niks ke yona e la tebela thokoloseng le ka lapa la ka ke yona e la re lokolla ka hara bophelo ba ka le bana ba ka tlung ya ka. Ke bua tjena bazalwane ke tlo leboha Modimo haholo ke tlo yena ke leboha boholo ba Modimo ke tlo tlotisa boholo ba Modimo ke tlo tlotisa matla a Modimo hodima bophelo ba ka bazalwane. Amen. Amen. Ngithanda ukubingelela umongameli nekhabinethi yakhe noma umongameli nekhabinethi nebandla lonke ngegama elikaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngimele ukuzophakamisa amandla kaNkulunkulu bazalwane. Amen. Amen. Ngikhumbula kule fasting esibuya kuyo ngingangena ku7 days bazalwane. Amen. Bekungekho lula kodwa wamthwala uNkulunkulu bazalwane. Ngambona emuhle empilweni yami. Amen.
Isizathu sokuthi ngingene kule fasting bazalwane benginesicelo kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngicela kufe ubumina bami uphile uKristu ngaphakathi kimi. Amen. Ngamcela uNkulunkulu ukuthi zabaningi izinto engimcela zona, ngicelela umoya bazalwane ngokuthi inyama sinesile is enough. Into okufanele ukuthi sinese umoya bazalwane ngokuthi sisidudla kakhulu enyameni kodwa umphefumulo wona ulimile ngalendlela emangalisayo. Amen. Ngambona bazalwane uNkulunkulu. Amen. Noma sengiphume kuyo 7 days yangathi ngiloko ngiyachubeka bazalwane. Amen. Hey, yangishaya ngalendlela emangalisayo bazalwane, kodwa ngabona uNkulunkulu esebenza bazalwane ibulala inyama. Bazalwane uma kuzofa inyama akukho mnandi. Amen. Uzowazwa amapain bazalwane. Indlela uNkulunkulu yazi wangiklina ngenye bazalwane, ezinye izinto bengizibuza ukuthi ngaba lezi zinto zibuya la kimi emzimbeni wami. Wasebenza uNkulunkulu abazalwane. Manje ngithanda ukumbonga abazalwane ukuthi lokho esimcela kona uNkulunkulu uyasenzela abazalwane. Singathi nje siyeke nje bazalwane ukucela uNkulunkulu ngezinto zasemhlabeni. Sike sicelele umphefumulo bazalwane ukuphila kuNkulunkulu. Amen. Amen. Ukuze sizokwazi ukukhululeka bazalwane. Amen. Njengoba nezwi likaNkulunkulu lisho lithi qalani nifune umbuso wezulu, okuningi kuyolandela bazalwane. Amen. Akuyi kusisiza ngalutho ukuthi sifakaze ngezindlu ezinkulu, nemoto ezinkulu, nezimali eziningi emabhenke, kodwa sifile emphefumulweni. Amen. Amen. Manje ke ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane, namanje ngiyazwa nje ukuthi uNkulunkulu usasemsebenzini. Amen. Amen bazalwane. Ngithanda futhi nokuthi ngibonge umkhuleko wango 12 o'clock. Amen. Amen. Lo mkhuleko unamandla bazalwane. Amen. Umkhuleko unamandla unokuphila bazalwane. Uma ngabe sikhuleka ngokukholwa bazalwane, ungakhulekela umuntu oselisuthu. uNkulunkulu wethu akana distance. Amen. uNkulunkulu kuzo zonke indawo uNkulunkulu khona. Amen. Uma sikhuleka ngo12 o'clock sizokhulekela bazalwane ukuzimboza ngegazi elika Jesu. Ngithande ukuthi ngimboze bazalwane ekhaya, ngibize nenamba yendlu uma ngabe sokuthiwe ngiyakhulekela lowo muntu. Biza nenamba yendlu uma ngabe ngiyayazi. Ngithi ngicela nje ukuyimboza ngegazi elika Jesu. Amen. Amen. Lo mkhuleko bazalwane ngabona ungisebenzela ngendlela emangalisayo bazalwane. Izolo uma ngisenkonzweni uma kuceda nje kuphuma meeting baya ngifonele ekhaya bathi hey sekwenzeke into ekanje bazalwane. Njengoba kunabantu abasebenzayo lapha endlini bayasebenza kodwa bebesebenza ngaphandle bangekho endlini. Amen. Umnyango uvuliwe kodwa kwabe kukhona ubhuti wami endlini bazalwane. Amen. Bathi kwafika intombazana igijinyiswa umfana bazalwane. Amen. Iyamshaya bathi the way bakanelaka ngakhona lo mfana bazalwane bekengenza noma yini angambulala nokumbulala. Amen. Le ntombazana bathi ingene nasemakamereni bazalwane. Amen. Amen. Uma bengifonela bazalwane ngaleso sikhathi kukhona abantu abasebenzayo nje kuphela, kukhona nobhuti wami nje phakathi. Amen. Ngibonga umusa kaNkulunkulu ngokuthi uNkulunkulu ungumelusi. Uzokugadela ukugadela akugadele nakho konke okwakho. Amen bazalwane. Ngithanda ukuthi ngibonge nje ukuthi bazalwane bathi lo mfana the way bakanolaka ngakhona nokumbulala bengambulala bazalwane le ntombazana. Amen. Amen. Ke kwenzeka ukuthi ke nalabo abangaphandle bezwe umsindo ngaphakathi bese bayangena bamkhiphela ngaphandle
bavala igate, washaya indlu ngamatshe. Kodwa nje into engiyibongayo ngokuthi icebo elikaSathane alisebenzanga. Amen. Alisebenzanga icebo elikaSathane bazalwane ngenxa yegazi. Amen. Uma sithi siyamboza ngegazi bazalwane, akusumkhuleko odlalayo lo bazalwane. Singawuthathi kancane bazalwane, lo mkhuleko unamandla, uyasebenza. Amen. Amen. Noma bengifonela bathi kwenzeka lokhu nalokho, ngithi hayi unamaqhinga kodwa akanamandla. Amen. Amen. Manje ngithanda ukubonga uNkulunkulu ukuthi icebo elikaSathane alisebenzanga bazalwane, aliphumelelanga ngenxa yokuthi sinomelusi ongozeli ongalali, umlondolozi okaIsrayeli bazalwane. uNkulunkulu usigada emini, usigada nasebusuku. Amen bazalwane. Manje ngithanda ukuthi ngibonge nje amandla kaNkulunkulu ukuthi mhlawumbe ke uSitha besithi hayi bangakahlali nokuhlala kuyo lendlu abathi bayeyenzele, mina ngizobe sengikhiphe isidumbu lana. uNkulunkulu wathi hayi emntwaneni wami. Amen bazalwane. Manje ngithanda nje ukubonga amandla kaNkulunkulu. Masingawuthathi kancane bazalwane umkhuleko oka-12 o'clock, nginokuthi sometimes ngizwe ukuthi inyama ayivumi, ngisho ngithi hayi namhlanje angini, ngizwe ukuthi hayivumi tu. Kodwa makushaya u-12 o'clock ngiyavuka bazalwane, ngokuthi ngiyazi amandla walomkhuleko. Amen. Uma ngabe kungenzeka ukuthi mangithi ngiyangena ngithole igroup igcwele bazalwane, ngingaphatheki kahle, unamandla lomkhuleko bazalwane. Masichubekeni bazalwane, sibambelele kuNkulunkulu. uNkulunkulu esimkhonzayo uthembakele, unamandla, uyaphilisa, uyasindisa bazalwane. Amen. Ngithanda nje ukubonga bazalwane ngegama likaJesu. Amen. 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 uJesu Kristu uyinkosi bazalwane. uJesu Kristu uyabusa empilweni zethu. Selingizala ingithokoza inkanyane bazalwane, mahamukela uyaphila and uyabusa ke uyabusa ka usaphelele. Bazalwane ke le ka hlaseleya ai ke hopolane ke ho bala setwiki. Ha ke tlamehile ho tswa bosiu ka 12 because ke stela nako every time ka 5 to 12. Ha ke tlamehile ho tswa ke ne ke hatellwa ke ntho nngwe, ha se sitwa hlohana ke tsebeng ka ditsang batho, ne ke hatelleya ka tsela sa le ka jona ha ke tsebe hore ha jwang. Then ha e hatella nthwana, ha e hatelle fela e tlo nkusetsa mogokong hape. Ke tlo tima phone ke etse off hobane ke a tseba ha e ka lla, ha ke sa etse off e tlo lla, e tla nne e lla go fihle. Then ke itime, ha ke a qeta ho itima ho tla boroko bo bontjeng. Modimo ke phaphamo so ke na ntho e mpaphamisang phone ka ma past 2. Ha ke tlamehile ke rapele ke re ke a ema betheng, ha ke kgone ho ema, nthwana e ngata ka e leng hatella hlooho mona le mona hona. Then ke kgutlele borokong hape ke robale. Nthwana bazalwane e nketsahelletse ka nna ka nka hanyane, mara motshehare ke tlo rapela letshehare la kaofela bazalwane. Mara ke utlwe bohloko ha ke tsoha hoseng nako enngwe ka 5 hona le ho etsahalang, ha ke utlwisise ho etsahala eng, ke eng kana. E etsahetse beke fetseng ya fela, ya etsahala matsatsi a mang ke a kgona ho tsoha, ke tsetse le ke tswileng ka lona bosiu ho tloha ho etsahetseng. And then la bone beke fetseng, la bone le nako tswa ho lona, ha ke tsoha bazalwane, ka tsoha ke ferekane, ke kwatile bazalwane, ke kwatile gore ke kwatetse gona le madimo la ke batho ba fala ka nna tjena, ke le ngwana modimo ka ga leva ka ga ona le rumo le tseso go lwantsha le tla etsahala bophelong baka bazalwane. Ha ke ntse ke ditlile ga scripture seno wa tla ntho gona ona le ntho e gong mohlomong ke entseng ska tisa dile le tete mo ka menare o tlamehile o dule o itlhekola o itsheba ona le ntho tlamehile o etsahetseng. Then bazalwane ka e batla ka nnete ka thola tlhabollo ka re e sontaha ke kgale ke na le nofono tsa ba mokhokheli wa Kagiso. And then ka re
ge ke reka airtime nna ke re ke nka founu ke re ke yo isa WhatsApp ke re no WhatsApp tlo ntlanyana mohlomong wa mokgokele ebile ke la bona go megapelong ke seta tšhelete ya mogapelo ke re mohlomong tlo bona late kwana message ge ke reka airtime ke ka tšhelete ke reka airtime matswalane ga ke ntse ke prepare go nka airtime go na le lentswe le re nna founela bazalwane ba o phamise ka thapelo gobane ntho ena ga o no elwane o le jwane amen bazalwane ga o kata o utlwa lentswe le lona lentswe le tlang le reng nagana fela o jese bazalwane wena o kgone go gapela bosigo ka nako eno batho o iphaposa ka batho ka go wena satane wena in the first place wena ngatelela bosigo se ka gapela a re ya o thatwa e metsala ka jekeng gore ke a ke ferekane bazalwane ke le aggressive ke lwane ke lewane ke bua ke lewane mme ka mmaka letsentse ke ya kwana le kwana ke tse ke bua ke lewane ke nka tšhelete ke ya shopo bazalwane ke founa ke qala ka mohlambologo ke bua le nna mokhukheli ka hlambologa ga ke qeta go hlambologa ka mokopa gona ne a njage dithapelong ka nne ka rapela le nna a rapela le nna a rapela le nna ga qeta go rapela le nna bazalwane ka founela bazalwane ba bangwe utlwa gona ke ka ga ehle ka founela bazalwane ba bangwe ka founela bazalwane ba bangwe ka se ka ba thola founu go na le mzalwane la gutela go nna a rapela le nna bazalwane a mpha scripture sa dipesale mo 121 nkare ke chapter 2 chapter 3 ha ke sa fose lentswe la modimo le reng thuso ya ka e tswa go Jehova ntse magodimo le mafatshe a kekebe a lesaletsa lotula ka go kgothometseya molebedi wa ka a kekebe molebedi wa ka ga a otsee ka gapela ka scripture seno bazalwane letshare kao fela amfa le scripture sa Baroma chapter 10 verse 9 mo lentswe la modimo le rena le o tlere lentswe la modimo Jesu Kriste ke morena modimo o mo thusitse bafung ka re o ipuwe ntho ya Jesu Kriste ka bua bazalwane ka re ke lehlanya ka ga bone bazalwane e ka re ke a hlanya ka tlung bazalwane itse ha qeta go rapela nna mozalwane o na bazalwane ka utlwa e ka re go na le ntho nngwe e tswang go nna ke tsebe e ka re e fokoletswa e ya kae go na le e nngwe ke utlwang e tla go nna e thoba bazalwane ka maatla a matšha wa tla mozalwane mobane ke ne ke ntse ne ke foditse bazalwane ba finyana ba bangwe ba sa tshware difounu ka ka se ka fela maatla bazalwane tse ding ka seya di-recording bazalwane o mongwe mozalwane a gotlela go nna ka mapastele seng a gapela le nna le ena a mpha scripture ga ga bula lentswe la modimo yena ebile a isa video call bazalwane ga gapela le ena a mpha scripture sa bala scripture sa Joshua chapter 1 verse 5 le verse 6 mo modimo ga a keke ba re tloella le ha o ka ba shwa bazalwane ke ke a re tloella bazalwane ke le wa modimo bazalwane ke le ka gapela tsatsi leo ka tsela e nngwe ha ne ke qala go fihla ba tsene mona ke ne ke ruta thapelo bazalwane modimo a ruta thapelo ka hara ke re kena gone thapelo ne ke gapela thapelo tse ding ke dula ke kopa mara isa ke ne ke fihla mona ka ke gapela go modimo ke batla sefahlo sa hao ka modimo ke batla sa thato ya hao modimo ka re tsena tse etsahetseng bophelong baka ke a leboga gobane tse dingwe lekolotse ka ga tsona ka o fela o lekolotse ka tsona a ba lekolola le ka ga addiction ya gambling bazalwane go tloa ka March till today bazalwane ga ke e bapala gambling ke inyone ka ga ke so ka ba ke e bapala bophelong baka ka mokgwa ke nonyang sebe ka teng ka ga ke a tloga ke kene ka ga sebe bazalwane ke a leboga ka mogau wa modimo bazalwane amen then la bone la teng bazalwane ka gapela bosigo ka kena thapelong ka gapela bazalwane ka gapela gobane jale ga ke sa kgona go kena go thapelo ya 12 because Wi-Fi ya rona go le ga e tsala gona ne ke se sa sebetse ya ba until ya cancelwa so ke kgona go kena ga ke kgone go reka airtime ga ke kgone go reka data ya internet bane ya WhatsApp data ga e kene amen bazalwane then ka gapela bazalwane bosigo bana ba bone ka gapela ka utlwa matla a matšha bazalwane ka gapela until mesong bazalwane ka bo matrika ka gapela ka ba ka robala ka mogatriki le la bohlano bazalwane ka gapela ka ba ka kereke mona ke tlo boka modimo bazalwane mohau wa hae ko sa feleng mohau wa hae o molemo o hlola ka o sa feleng bazalwane modimo o matla modimo ya phela bazalwane ha ka tseba hore ha ho na le ntho e etsalang bazalwane re itse hore re bo mang bazalwane o se ke wa swabela hore nane batho ba tla reng bazalwane ba tla reng bazalwane ke ile ka ema ka re nane bazalwane ke bana ba heso bazalwane re tsama tseleng e tshwanang ba tseba gore ntho tse tsela di a etsala tseleng a re nagana fela bazalwane ba tlo o tsheya ga o gape le bosigo inka
bazalwane ka utlwa bile founung sena ka ya founung ke mathe jwale ka utlwa gore ke lwana ka ya ke mathe ke utlwa ke sa batle lo mamela nthona a e buang amen bazalwane ka mohlola ke leboa modimo a mfile tlholo bazalwane amen ke tlo leboa hape mema mokamedi ka tlhololo fata tlhololo fiseng yona dieta bazalwane ke motle bile ke betšhitse amen bazalwane bazalwane mesong tjena qeta go tswa thapelong ka 2 bazalwane ha re robala ke bile le toro mema mahale ngwana tlileng le yena bazalwane e ka re ntse re kere ke mmona re a rapela ka mo rapella and then e ka rona le ntse le re gonna ke yo tisandile ke motho gore a rapelle ngwana because ne re rapela re le phuthe ka fa ma ke ga ke bona tisandile then le ntse le ngane ke yo tisandile ga ke motho a rapelle ngwana bazalwane a tla tisandile e ka re ke bua le ena bile ka go tenne ke le blue then bazalwane a rapela tisandile a rapela ngwana a phela senthabe bazalwane ha ntse ke re ke shebile magane ka re ke ntshare ke mmona ngwana a sa bapala a fodile bazalwane a phetse ka leboa ka mohau wa modimo amen bazalwane amen bazalwane sanibingelela umongameli cabinet mina umongameli cabinet yakhe nebandla lonke amen noma ngaphambi kwena aphelele bazalwane zobonga uNkulunkulu this week mazivule ikolo benginokunyanya ukuya esikolweni ngifise ngathi ngingabhanka isikolo bekunokuthi every time masothola ama-report kube ne-mistake abayenzayo e-reporting yami ibuye ibhalwe not promoted kusho ukuthi ngifeyilile term 1 ngayilungisa i-report na term 2 yabuya injalo ngathi ngivele ngayiyeka i-report mayibuya this term bese ngivele ngagive up vele sengithi na term 5 ngibuyele nje esikoleni ngizovele ngibhanke isikolo nakhona bengeke ngazi uzoyapi yabo so bazalwane ngizobonga uNkulunkulu iye yabuya i-report yami term 1 ibhala promoted term 2 promoted term 3 promoted ngizobonga uNkulunkulu esikoleni sengiyaje ne-confidence ukuthi ngiyazi ukuthi ngiyokwenzani esikoleni bazalwane ngizobonga uNkulunkulu ngaloko amen. Hallelujah. Minjani bazana. Ngibingelele covenant ubaba necovenant yakhe ena. Nomama njengoba saphumile egameni lenkosi uJesu Kristu ena. uJesu inkosi bazalwane ena. Kunomhlabelelo uthi akhona amandla. Ayakhona amandla. Akhona amandla. Amandla segazini yaJesu akhona amandla. Ayakhona amandla. Ayakhona amandla. Sabeka! Jesus. Amen. Yangihlanyisa lento kaJesu bazalwane. Amen. Ayi bazalwane. Ngizophakamisa ubukhulu bakhe, umkhulu bazalwane. Amen. Akekho ofana naye. Ngiyazisola isikhathi sami singaka engisimoshile ebugebengwini. Namhlanje lo Sathane ngiyamzonda marazi. Namhlanje ungishiye ngokuchwalela bazalwane ngisichwana namhlanje angizalwanga nginje. Ngazalwa nami ngihamba nabo. Ngihamba kahle. Ngadutshulwa abazalwane ebugebengwini nge-R5. Hallelujah. Kahle ngalelo ngalelo bekumele ngabe ngafa. Mangikhuluma iqiniso bekumele ngabe ngafa ngalelo langa lelo. Hey. So bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu. Kusho ukuthi nangaleso sikhathi leso bekakhona. Amen. Ngibuya ku Gangster bazalwane. Amen. Ngokuzalwa ngisethembisa. Wathiwa ngibothi ngumandla wabakuthelisi. Amen. Maliphelele igama lami uMandla Nkosi. Amen. Wathiwa ngibosho kanjalo. Bengi-gangster yama-toaster from Tembisa, ngazalwa eTembisa. Hey, usama. I-gangster yethu yaziwa umhlaba wonke. Angazi noma ibhadi lelo renhlanhla mama
the rest mina ngikhuliswe yigebengu zamampela Amen. zingifavor age of 5 years. Jesus. U-Esther lo kwathiwa ibhoza yethu yamathosta bekungasibhoza yethu. Bekuwumuntu uye umuntu owangikhulisa bengumajayivani. Angicela kumama ngoba naye umama bekazidlela wona amabhodlela lawa brown. Angicela kumama angithathe ebusuku angifundise ukujayiva ngihambe ngiyojayiva ubusuku bonke ey'potini. Until ngize ngikhule bazalwane ngendlela engikhule ngakhona kodwa lizoba khona ilanga ngintshela ukuthi ngiphumaphi njengoba sengila. Ngizobonga inkosi uJesu Kristu umusa ongalwa angenzele wona. Mina 13 years bazalwane ngisesihogweni se-HIV positive. Nice. My God. Ngaqala ukuphuza amapilisi 2013. Amen. Nabi khathi lakhona 2013. Leli linye ngalahla umoya ingcwele wathi hayi leli awulahli leli kuzoba ubufakazi. Amen. Bazalwane kuze ngize la ekhaya ngilethwe iphupho. Ngaphupha umama futhi before ngimphupha benginambe ngilombuka la kuma YouTube. Ngibukela kanti kuzohamba isikhathi ngimphuphe. Mangimphupha kodwa into engimangazayo ngimphupha ngathi sisemngcwabeni engazathi singcwaba ubaba something like that. Kodwa into engimangazile lapho khona notshwala the rest kunalabantu engibaziyo basethembisa. Siphuza utshwala nami ngiphethe isigubhu sine wine kunama ice ngaphakathi iwine yakhona ibovu. Ngiloko ngiphuza so omunye umfo athi ungena endlini sithola ukuthi umama uyashouta phakathi endlini. Lo mfo wathi indoda phuma uzokuthola la ngaphandle zakulethela ukudla. Vele ngiphume ngihlale la ngaphandle. Hayi ngiphaphama. Mangiphaphama ngakusasa ngibuza omnye umfundisi ngithi umfundisi yazi ngiphuphe 1 2 3 ngiphuphe umama. Athi ndoda ungayithathi kancane lo nto leyo. Unenhlanhla wena. Uyazi unenhlanhla. Le nto leyo mzalwane nawe if bongayazi. Mawuphuphe incekukazi kaNkuluNkulu or inceku kaNkuluNkulu. Wazi ukuthi impilo yakho ilapho kuloyo muntu loyo. So mina ngangokuthi vele bese ngizikhulekela nobabulala besikhuleka nje si3-4 sometimes the rest nje besigruma iSunday school iyo ke beyiningi 15-14 samondaba. So besingabe ngasayifuni bazalwane lento okuloku ngihamba ngoba ngiloku ngiyezwa la kuma TikTok kuma YouTube ukuthi abafundisi bamanje bathwele mawuya kuye ubeka isandla kufaka amadimoni. So mina vele sengikhathelwa amadimoni ngoba ngiphuma kuwo. Ngizwile amadimoni bazalwane ngathi angisafuni ukuloku ngihamba ngiphuma ngingena. Ngcono uNkulunkulu uzangithola la nobabulala si3-4. Wathi lo mfundisi indoda ungayithathi kancane. Impilo yakho ikulo yamama. Hamba ubuye kulo yamama. Lokhu ngithandaza ngoba abazalwane nami bese ngizinike every ngeviki bengifasta kathathu. Ngifasta ngithandaza vele u12 mama mina bengithandaza u12 no3. Every day ebusuku. Namanje uzwile alarm bekhala lapho ngisitelela ukuthi ikhala 12 day and night. Yimi noNkulunkulu. So ngilokhu ngithandaza. Ngiphuphe futhi
ngiphupha ngihamba phezu kwamanzi mangidlula emanzini kunamalangabi wamalahle ngapha after amanzi la ngihamba kuwo ngifike ngihambe phezu kwalamalahle lawo ngihambe manje isikhathi nyane eside omnye umfo ngaphecela uDendolo wahamba phezu kwamalahle uzosha wena angithule nje ngombheke ngihambe vele phezu kwalamalahle ngize ngiphumele ngalo mangiphakamisa amateki ngithi ngibheka ngaphansi angishaya lutho hayi ngilokhu ngikhuleka lo mfo afike futhi aTendolo ungayithathi kancane lento otshela umfundisi lento esephuphile ungayithathi kancane hamba uye lapha mhlawumbe ungancedakala hayi man after le phupho lamalahle ngiphuphe futhi ngiphupha omunye usisi nje laphana kusehlangahlangene nje shuthi ngiphupha lo sisi lona ngiphupha ngiyamlala bazalwana ende umile makamile kanje ngisemuva mina manginoku ngibhize emva kwakhe uyahlanza igazi makahlanza igazi lokhu nje khona lapho nje niyalazi iphupho linjani nini nisesigangeni kunenkomo lapho wona lawo mantombazana amaningi lawo siwale kodwa ngiyawezwa ivoice ayakhuluma maningi nje kunenkomo khona lapho kuvele omunye ubaba makavela ubaba mkhulu makavela lo mkhulu athi hey ndoda awuhambe uyolungisa indaba zakho ngithi indaba ziphi athi ndoda hamba ufunisisa indaba yakho ukuthi ime kanjani hayi ngiphaphame futhi ngabe ngibuze lo mfundisi futhi ukuthi manje ngiphupha 1 2 3 athi hayi confirmation hamba uye kumama Matikwane ubelonga lapha vele ngale ungitshela bekuyi Friday ngithi hey Nkosi yami nakho kodwa lo mama kunomoya enguzwayo kuye ukuthi akafani nabanye abafundisi ngithi awuthi ngiye vele Sunday yakhona last week njengoba bengila Sunday ngizithwele ke bazalwana ngeza la ngathi mangifika la umama wathi ndoda usalali uzohamba Monday ngalala vele ngadla umdoko umdoko wenze ezinye izinto ende ngaze ngawuphinda futhi ngashaya 2 plate ngathi lo mdoko lo inkinga lo mdoko lo ngawudla umdoko bazalwane ngalala ngakusasa ngavuka ngaya kumama ngakhuluma ke kumama zonke izinto umama wangithandazela uthi makaqeda ukungithandazela ngathi hayi mama sengindlela ngiyahamba vele ukugibela kwami itaxi ngihamba etaxini bazalwana eya eSlovo la eSlovo ngokuhlala manje sengisukile eThembisa la eSlovo etaxini eya eSlovo ngihleli nabanye abosisa abawu2 ngapha omnye ubhoti nami ngapha sibafake phakathi bayisuka nje itaxi hayi usisi ngapha eduze kwami avuke amadlozi abhodla maka lo mabhodla ngithi thatha moyo oyingcwele ngisho ngenhliziyo abhodle makaqeda ukubhodla ngithi ngiyamngena ke hayi ngomngene ngevangeli angibangumngene kushuthi bonke abantu etaxini baphenduke bangibheke bathi ngithi umlilo kamama kanti lo Jesu kamama unjani kahle bonke abantu baphenduka bangimamele bazalwane ngisho ngevangeli ngisho bathintekile labo sisi boyi2 bagcine bakhala asitholi madoda
Kuni ngifuna amadoda, ngithi amadoda kuJesu. So bathintekile bazalwane kushuthi lo obhodlile uyo ehlekala kwasala lo omunye wathi bhuti lento ikhulumayo masela ehle athi nizwe kahle ene ngizoyenza njalo ngathi amen. Ngafika esitovu bazalwane ngahlala Tuesday kwasa kwaba Tuesday Wednesday ngoba umama bekathi kumele siyovula ibandla nangale slofu shuthi vele nje ngivele ngifikelele ukushisakala ngingasayibambezeli ngivuke Thursday ngithi ngiya eJozi angifune ugarage lomuntu la ngiya eJozi ngiyofuna indawo istand nje la sodumisa khona ngigibele vele ngiyeJozi bazalwane mangifika eJozi umoya ngcwele mangilokhu ngihamba uthi hambe ethembisa ngithi vele kula ngiyakhona mangisuka la ngiye kuleyo khona la bathola khona itende bazalwane banginikeze i-email address bathi ngihambe ngiyofuna isiganga la engizolokhunja khona then bese ngiyaba-email vele ngi-emailile mangisuka vele ngiye khona ethembisa mangifika ethembisa ngehle emangobothini seplaza kunamathembe nje ngapha ku-left bathesta khona ngithi ngiyathesta la ngithi mangifika kulo mfono wami ngithi ndoda ngizothesta kodwa uJesu sekawuyenzile umsebenzi wena nje yenza nje vela ngihlabe mama makangihlaba athi hayi ndoda lo Jesu wakho uyamthemba ngithi vele ngiyamthemba nawe nongamthemba kukhula azokuyenza kuwo uthe makeqeda ukuyenza lento wathi hayi mfethu vele ithi negative Avele ngihlanye bazalwane kunomunye usisi engimaziyo la ngaphandle mangiphuma vele ngiyamthola ngithi uyabona uJesu bamangele ukuthi manje ngithi uJesu waseNazaretha ngoba ngithi nana ngayenza lento kini thathani uJesu uma uthi khube eklinikhi ngoba kahle kahle ilokhu nje yambe Friday ilokhu nje lethi appointment ya be Friday so mina njengoba ngiya Thursday mangifika Thursday eklinikhi ngitshela no sister kithi sister sengizoyenza nje mina akuhlaba nawe uJesu uyenzile umsebenzi avela ngithatha igazi losisi ngumtshele ngithi uJesu wenzile umsebenzi ongidlulile akazange abe nendaba ukuthi ngibulala abantu ngidubula abantu ngenzeni ngiyisigebengu azange akunake lokho uvele wahlina igazi lami namhlanje nginegative wathi uyamthemba lo Jesu athi yila maphilisi esikunika ngithi lutho uJesu angihlabe bazalwane athi ubuye next month ngathi next month ya hayi mase excited bazalwane lento angitshela nangiyizwa mina ngijabule ukuyoshumayela mangiceda lapho vele ngigibele itaxi ngihamba ngilokhu ngiyabasho nala itaxi until ngize ngifike eThembisa ngijabule kakhulu bazalwane bengacabanga ukuthi uJesu angayenza lento kimi ngiyabonga angisayindawo ngisekhaya lento uNkulunkulu angibezele yona shuthi kahle kahle bekayibeke la ekhaya angisayindawo ba ngegama lenkosi uJesu Kristu amen. Washeba wesathana ngokuyithoba okukhulu bangcwele ngibekele ubaba umongameli cabinet yakhe yonke umama umongameli cabinet yakhe yonke ibandla lonke egameni lenkosi yethu uJesu Kristu Nazaretha amen bangcwele ngibingelela bangcwele esiqala nje
Sengikhohliwe bazalwane. Hayi ukumbani yakhona ngithathile ukuthi ngizofakaza ngayo. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Siyabonga uNkulunkulu bazalwane. uNkulunkulu nobenza imanga ezingaka hayi cha. Kuthi mahlale nathi bazalwane. Ngiyabonga bazalwane uNkulunkulu sibingelele ngisho abaqeda kufika ukuza namhlanje bazalwane sebabengelela ngelihle igama lomfowethu uJesu. Amen bangcwele. Bonga ke uJesu bangcwele nami ngithi ngiyiphakamele. Ngibongele enkosini ukuthi ngigcinile bazalwane. Ngingumuntu omusha angihlelanga ngokwazi noma ukuhlakanipha kwami bazalwane. Angihlelanga ngamandla ami bangcwele ukuthi hey ngihleli ngamandla ami ngibanjwa amandla ami kodwa ngibanjwa amandla kaJesu bazalwane. Inhlizweni yami bazalwane ngiyafika nje ukuthi hey bazalwane ivangeli eyisikhe sathukela singabantu abasha bazalwane. Ukhumbule emsebenzini bangcwele abanye bengithuka bathi nyothi ngifike ezulwini uJesu angithethisa athi why bengawusebenzisi lo mzimba bazalwane. Why nje lo mzimba bengawusebenzisi ngiyisono bazalwane. Uyangikwatela kabi uJesu bazalwane. Bengayazi imfihlakalo bangcwele ukuthi ukuyigcina lo mzimba bangcwele kuludumo kuNkulunkulu bazalwane. Ukuziphatha ngumuntu omusha kuludumo kuNkulunkulu bazalwane. Ngoba sifundile izwi lapho kusambulo bazalwane elithi bangcwele laba abantu abasha abanasiqi bebengathinto bengenziwa lutho bazalwane behamba newundi lapho behamba khona bazalwane belilandela bazalwane. Umuntu omusha unakekela kwenkosi nje kuphela bangcwele. Ngibonga ivangeli kumuntu omusha bazalwane ukuthi bangcwele ngisho emndenini bazalwane bengibiza bathi wena uyishimane ngithi sikaJesu bazalwane. Bengibiza ngamagama ngithi sikaJesu bangcwele. Bathi ayikho nje lento leyo kusho ukuthi uyayisiza wena. Yes bazalwane abayiqondi nje siyiyo bangcwele. Abayazi nje sikuthi mawungena ulo Jesu bangcwele kuthula kwasana. Kuthula inhliziyo, kuthula imicabango, kuthula inkanuko. Kuthula yonke into bazalwane. Uhamba nje ngathi bazana usaphila emhlabeni bangcwele. Ngiyabonga ivangeli engaphiwa bazalwane uMamongameli babumongameli bazalwane ukuthi kuzunqoba umuntu omusha vuma isono. Kuzunqoba umuntu omusha ngene ifasting zibosha inkalo zakho. Siphila ngaloko nje bazalwane. Ngiphakame nje ukuyibongela kuJesu bangcwele ukuthi ngisivangeli bangcwele uyaliveza awulifihli. Uyaliveza bazalwane. Mangikhumbula nje bangcwele ngoba ngafika nginengane la evangelini bazalwane. Mayigula ingane bangcwele lakhe ngavukelwa umndeni bazalwane. Mina ngavuka ngisho nawo baba umntwana bazalwane ingane wayithatha bazawayisa kuma social worker bangibhalela incwadi bathi ingane ngifuna ukuyisa eclinic noma igula bazalwane ngoba ngiphethe ivalo ukuthi owami umntwana akasoza esibhedlela bazalwane noma ngagula kanjani angisoza ngamusa esibhedlela bazalwane. Ngathunyelwa incwadi bazalwane kodwa ngiyafuna ama social worker ngayithatha ingane kuthiwa ngize nengane bangcwele ngoba ingane iyagula igulela ukufa bazalwane. Ngayithatha ingane yayo kuma social worker bazalwane basho ukuthi hayi sisi bathi wena umntwana ufuna umusa esibhedlela ufuna umusa eclinic kanti iphile ngane ngathi nayo ingane bathi ingane enhle kangaka fresh kangaka kanti iphile ngane abakhuluma ngayo ngoba uJesu bazalwane uyasimela. Musu kusaba mzalwane ukuthi umndeni uzothini bazalwane. Musu kwanova namhlanje bazalwane ingane yamhlanje nobaba wayo bazalwane ina day makagula nje umntana mbafonela mina basamsindishe bona esibhedlela ngoba ngaliveza ivangeli bangcwele zangifihle. Mawuthatha ufika phansi kwetafula bazalwane umndeni wakugcina phezulu ekhanda lakho uyozizwa. Bayakumema ngisho ukumema ey'ntweni zabo ngoba awulimelanga ivangeli. Mawulimela ivangeli bayasaba ngisho ukumema bathi ungamthithi kele ningangifuna ngisho umfonela abazalwane. So ngiyabonga ivangeli bangcwele ukuthi ngisho ebusheni bami bazalwane ngikumele ivangeli bazalwane. Uthi kumnandi kumkhonza uNkulunkulu ebusheni bazalwane. Kumnandi kumkhonza uNkulunkulu intombazane insizwa ungakhalelwa yilutho bangcwele. So ngiyabonga kakhulu bangcwele uKristu Jesu ngenhliziyo yami yonke ngizomhlalela abazalwane futhi angisoze ngabuyela emuva bangcwele. Ngiyamcela uNkulunkulu angiphe amandla njalo asiphe amandla sonke siqhubekele phambili bangcwele. Amen. Hallelujah. Jesus. Ngicela ukubingelela ubaba uMongameli nabafundisi abakhona kule ndawo egameni likaJesu. Amen. Ngibingelele ugogo wami engimthanda kakhulu. Hallelujah. Nabo mamfundisi abakhona kule ndawo egameni likaJesu. Amen. Ngibingelela abo baba nabo mama. Ngingamoshanga isikhathi nosonto sikole.
ne-youth yethu ngegama elihle lomfeli wethu uJesu Kristu. Amen. Bazalwane, angivama ukuzisho ukuthi ngubani, kodwa ngesikhathi esengasithela kakhulu phambi kwabazalwane kuba ushabalala emseni wabantu abangangazi, ngisasindisiwe futhi. Amen. Ngisayiphilela inkosi nala ngihamba khona, bayazi ukuthi ungubaba ushabalala uphilele inkosi. Amen. Ngime kule ndawo-ke bazalwane ngizobonga amandla kaNkulunkulu, angizomosha isikhathi. Amen. Ngokuphila kwami. Haleluya. uNkulunkulu ungenzela umusa-ke bazalwane. Amen. Kube namhlanje ngiyabonakala phakathi kwabazalwane. Amen. Angithi uSathane ngabe sekaqedile ngempilo yami, kepha uNkulunkulu wathi akukakabi isikhathi. Amen. Bazalwane, last week ngibuye eThekwini ngiphunyelwa isondo lasegcineni leShaki. Amen. Ngibona imoto-ke bazalwane zingishayela amahutha isikhathi yabo 8 ebusuku. Amen. Zishaya ibane, ngithi hayi laba bafuna ukungibamba. Amen. Kuze omunye umama into engenza ukuthi ngibe nethemba lokuthi cha abafuni ukungibamba ngeke ayenze lento. Lo mama ngibona umama emndiya lapha phambi kwami uvula iwindo uveze umntwana omncane uyangitshela ukuthi isondo ubheke ngasemuva. Amen. Uma ngilibuka lesondo ngesibuko, isondo selihambe laze laphela livezela amawaya. Manje mangihamba kanje lishumisa umlilo lokulenza umlilo kanje. Amen. Hayi ngipake ngaphandle bazalwane endleleni. Amen. So ngifone balethe umuntu ozomsiza, afike umuntu ozomsiza, bambiza avela ngase-Ladysmith. Amen. Uma sisashintsha isondo-ke bazalwane, kuqhamuka itraffic iza ngasemuva, ngazi noma le driver bekalele noma kanjani. Amen. Uma sisashintsha le sondo silibhekile ngemsiza nami ngoba kusebusuku, iphuma endleleni le truck ize kithi. Amen. Uma iza njalo ngathi truck yamande kanje ifike izohamba la bazalwane. Manje mina ngime kanje angikwazi ukubaleka ngibalekele emuva, le truck izondlula la bazalwane. Amen. Ifike yandlula nje kanje bazalwane. Uma iqeda ukudlula yabuyela endleleni yahamba. Haleluya. Ngakho-ke ngithi ngibonga uNkulunkulu bazalwane. Amen. Le ndoda ebenginayo itholile ishansela ngoba ngathi isheshe yayibona, yavele yangena ngaphansi kwamatrailer. Amen. Ithi uma indlula le truck ngibona akhathazela. Amen. Ithi le ndoda uyibonile le truck le ukuthi yenze njani. Ithi mina ngibonga uNkulunkulu osisindisiwe. Uthemba asiyeke ukusebenza, asike sime le imoto zithi kuphela kancane sizobuya futhi sisebenze. Amen. Ngithi bazalwane ngibonga uNkulunkulu mina ukuba angisindise kule ngozi namhlanje ngize khona ngizohlanganela naye egameni likaJesu. Amen. Jesus.